Si fem lessons med fat mat. Kimchi sausage tempo. Kimchi sausage tempo. Saya kenyaklah cheese tempot. First long nagruwa na kilo mga push. Tax, you blew off as someone do. Joseph and Mary was that. Luke, Jesus, Baptist. And if Jesus gets there. Inelpa Simeon. After going to Jerusalem. Acho mo good sa Jerusalem. Joseph and Maria Dusna. LCM with was. Saya habikat and more life. Sa fortsätter katin målar. Ngan mata kolala semeanan tempon. Ngan mata kolala semeanan tempon. Sila yang ditanya.
God. Uy. Saya po. Masarap. Malalanekat. Uy. Malalanekat. Boleh lan lengkat. Paya pel na kewa. Dimple. Lain na naskripsyon si Pasong Maldan, alas si Mimit na si Kalwen na. Lesson la cruo facma. Lesson la cruo facma. But then what was the Suki said? Theater. Theater look first. Three. Pira lig first sa may susta. Intoka siya nagwetsyo. Kain ta ka siya kay Mechua. Tukaan na siya. Tukaan na siya. Katakay nalo na set. Susan and Susan. 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 Sam, Petra, Sudan. May songs in okay, gold, Franca, and more. I like to. Ito ba? Diba? Ibibet them.
Fifth lesson, actually, pa. Congratulations, will give me sir. Congratulations, will give me sir. Matthew 2, verse 13 to 22. The government line make the actions. Udat and guy night. Vicky so alher lola. Se akamenyan yan. Sing na buffen on God. Nasil Joseph. Not so Jesus followed God and so on. Being by his Joseph and Mary. Jesus and Madonna Nazareth get first. Gosh. Not Joseph Gake. I saw the same again. So nice. No. Chichi. Louder. Maseo som nature. Kila Papas, wait. Niniana Kila Papas, Nega Jesus, Edala Somna Jerusalem and week of Nalakela. Que Jesus el sunye sinye wulu matwel edal som pen na ke kafawa el bena pen na kewa. Que sa kafa edal water kolok na esedal to chok Jesus el matada Jerusalem die wala tal. Apan nakia jana tana oinge. Etanan kama el asna el masonon meta. Etati en akaleg kuneleg na tasi fifulok na jersiyan so good. The goodness to and ganana kintabala. Nagkakiwa sa lamay, ito sa na ito lang nanitmitlan. Papa na kita, nalut kita yala. When ifo kong ngangen natin nga epapitanom na alena ilya kisukon. Ito po kita kapag ito po kita kapag dia kung tatat na to. Parang nga matawag si Papa Tumo. Na Jesus ibolok na Nazareth yan may aso talwe. Nina kaya el sama yan ang kiwa el fali in on nananakwan.
Jesus el kapag nalalagay. El arla na oy yung God yung mito. Picture verse 52. Jesus el kapag nalalagay ay nalag. El arla na oy yung God yung mito. Si Fele sinaklamegos back mo, baptize Jesus. Hashin Matthew 3 verse 13 to 17. Let's go. Malutlut tinge sham kun ke baptize yakla Jesus. Because Jesus is a God and not your John, the fact that John and baptize la. Because Jesus is the God Galilee, Nair and John, and fed Jordan the John and baptized la. The shock that John is again in Golan on Jesus. John is at Maximo, finding the Babetta Circle. Jesus in fact Nasil John mo. Imagine a Gotinak fire and a girl Makatun. Tony is in a cave. The Gonaya Jesus a big dance here, night your theology go for. My cake and in Kashaw on a sin and leaning on one God, way to me, see ule and dawi faith. Text, Jesus in fact, by it, documenting or one of the fact. Kilma sing it, got in fact fine. Cotton. Monica, cotton, and Rick Low. Si Fendesen akan ka siya fakwa, si Feak Jesus, meto ang kaspersiyan o kasinelsi. Teka Jesus el lalo fungangaw, emen angaw, el arlen ang masyensyan. Oinge devo de ko nairo in fact, ko finwin natin God, ko sab yoning in ignik bread. Jesus of the book, in fact, the most slow fact, meto di mo ke bread mekeno the shock loss and gas and cup. And definitely select Jesus metric silim city model and fatness. Kung finwan natin God, kung matalag natin damas sa musla, o fact na God de la fast sa blue buffet, laling holy common. Jesus of fact damas sa musi o fact, new culture film God mo. The devil is Jesus na finagneto. Iskishgeto ko siya, hindi ko natin pala na sa'yo. Kombi besla, inalo asuk, mainya agewe efamalo. Jesus in fact, sit on fakia, Tomas la fact, ayaw na sinungka, okay. Devil is on the gate Jesus, and lopufina galants up and Maseo, devil is fake Jesus. Stephen na sinakit ko siya fact mo, Jesus al bangong may tamalut-lut. Jesus for fashion, she's gonna lolo get and limit battle. She is the Simon Setan from Peter and Chumalu. Invest in the los and not the los and relaxo. Jesus se faz que tô na meta, ele fica malese, James e John went at the sepeti. Elos matain ako kwelta, ayaw man kalalosa. Get Jesus in your works. Get Jesus in your works, down the works. James e John e Lydia sepeti, elto maletali nako effects ka Jesus. Text, Mark 1 verse 17. And Jesus in fact is the fashion we
Pinafalati kong tel o yung batong. Marcel, Kvashalia, Engai, Lutikomtel, Oyan, Pater, White. Meta 28 verse 7. Kumda salaklak som, afakting nasin, meta malulu o English. Ak moje yek jak eltar liki mise, enje elesom met liki kowo se fali elwe. Esa mga fak na suntelinge. Let's not call the show fact more. Jesus is to let them without. Jesus sa fong na fun sa way in brightness in Lemkan. The gospel tau na kayo asher maya like Jesus ke mawal. Inshallah la si fema spell man magkaya na ipernasin ka. Kilina lig Jesus at bangon mo tamadutut na yaron as uleda singalo sa los at bangon los magsam. Kilos pa Simon sa bang pan Peter, bang pan Pasiva sa Andrew Mullen. James and John, Philip and Bartholomew sa bang pan Philadelphia. Matthew said bang pan Levi and Thomas. James went at Alphaeus and Simon was zero. Text Luke 6 verse 13. Kilenilik and bangon met tamat ni Luke no yaron as uleda singalo sa los at bangon los midsong. Pagsipasang si Pa. King Foodwan learning palayan sa Lafoy, lasya kilusin na toli. Lapka na kya toli developed Jesus sa loya kisa. Eli, nila sa plakpan ni sa kaina po, kat, ifagong kafashiki. Jesus in Pangwal Elijah na sisilo sa widun sa kasha siya isin shawal. Danya kiwain asang kisisak Jesus ilani. Namait niya los fact, kolya wun katsano la Elijah la tako mo la na Jesus si filwala kasi pa siya lalap ay si Islamongol. Etikin Jesus si Islamongol, lishir sa lishir nga ng mataling tempula. Misali kipwala, dangin natin, fela kushisya, yata pagkalik. In kalya kay kekla, emet paspas lang katsa ni Flamito si Filpe at moyak ya ilaliki kalya klaus. Etikin Jesus and moyak liki misa, ewas wag na hindi di matayan nagpaspas niya masway. Ke Italy masikyo ka, dal toting fongle, fact, kwayin na inwalatin ka. Kata selos matan paspas na tawila Jesus na Galilee, ay kalan sa palpo, Mary Magdalene, Mary hindi kay James at Joseph, ay matayin kay Sebidi. Elos wi matayin selos kata, aliya mawret na sa Jesus. Kapal Kasya, Pesvini Raymond Gary, and Lucia Stephen. Christmas is your there. Mesinakulang takpa, Jesus is moya. Mesinaye, shamon kaya moya kwan Jesus. Papo, tapunan sapo, tika Sean Mary Magdalene and Mary Niye, and so many kalya kay Jesus. Oscar shoes na obesa sikya, nalapufan sa ladlin, auto ko siyawe, e posayod sa ematafle. Kalau pufa fak nasan mitandua, kunta nila na yung long nasin kad, kunta ila na yung
Talagang sa Jesus. It's raining at Moya Yakin, when at the fact, fashionly in Simada on Will. Kawas sinatlat so nafakan na simot na magbutli ko yun. At mo bigat kakil talo kimise ay ngayon song magtiki kawas kalawin. At kawas palialwin. Hoy nga ita sulafak song nakikaya ko. Ita sa akin o oya pa sisisay kewan. In Kudi Bele na Jesus is on a del, effect na sa del, paying content, et ay kilak yung naroon, shukin yun, ang namasin. Buying content. Jesus is fact na sinda, namit kong to sa angin, para effect na sinda, los in Kalwen. Akilos Right, makatlat. At sabi na nagkikapurin. Kalwen lang siya po ang Katos kikilyesin siya flase. Yayak singal todo. Si Bayak singal siye. Si Bayak singal siye. Girls, may kulalazan pa lemen nalir. Nedele Ay, dyan na beta. Kasi look, darn. Ay, que popo. Listen up, siya, Yeyak Jesus in Kenny Mouse. Ashi look lang wala ko for sigaw ton nagaton nga limikos. Si Vinla sinasing siya pa mo, yeyak Jesus in Kenny Mouse. Pesing Jesus in Moda Kikimise, as he kept them as he went pause, inline say in Moda King. Sikat masinuosin matamalututla sa fashion so 9 CLCT shishik sa pangpanimas. Kelos fashion keneko, asliya kikimasikya kingi, Jesus in fena ikilakya narodan, wala tayo fash. Italia Italia na Auckland, Jesus is sex at Kashamon, e kung sa popular fact na kung kaya ito kinisigang mo, Jesus is yet meron. Nalos factor no ki Jesus of Nazareth, pagpagil na losi, kalin sa aktor yung katamatan ni Lasho, pang nasundan ka yung katiyakan kadekmanan. Los coloca a fact I los CSC are lucky to prevent sa fact na si Dan Moise Bifimo. Kata sinuot mo siya sa pagiging magkayak sa economic and namamatan ni Los Shamona to shock tayo los Diamaniela. Kaya Jesus in matan will tell mo hindi spread that roy like it. Malkan sila kasong masita. May kekta matolta, may talako din na like it dahil sa mga. When na yung matolta, may tuyakin. Tapos lahat yung tuyak natin fulokta na Jerusalem. Law malap na si Klaset. Klasyak na singan. Klasyak singan luo. Yes, pena the boys. May kulalazan pa lemen nito. Arwo. At yun, namita.
Finless in acting a luo, ang fact ma Jesus is seeking ang nasin with Honolulu, Ocean Mark 16:14-18. Really moya ko chida sa parin. Sa aske, lusan ng angaw. Dahil ke moya ka na kisot ko ng siya. Sikyang at konkos Lord Jesus na sinmet na pahingi. Isipil sikyang na sinmet na mga tulad. Wiksen akaktukul el sikyang na selos ke tama sa luar nila. Kesikyang aklus inge, tama sila. Oinge Jesus ay Carlos, kesilala familialos. Yok na Thomas. Sab elos insong na filfela. In the phone fakwat, fakat mo na sinmet na kawa. Ela buena mot la fongen e baptize la famo oinge elos kan tisna di mod gasas ki kan gas sauce. Mama shopping pos, ako sa sarala. Mama shopping pos, ako naman pos, ako sa sarala full body sickle. Golden text, Mark 16, verse 14. Kadinamit siya lalafongi e baptize la. Famol elosia dia lalafongi falusia kla. Marseok elosia lalafongi famol. Mamadap, Lord Samat. Napnas, katsang si bas na kon lalos. Pensige, ay si Ben siya talik, katintuyak, rala sa kunan, kung siyak na lash. Isabi, tuyan na kyan kung tukyan, full na to kyan. Okay, set up. Upo tuyak. Welcome to my vlog. Bye.
Pero magiging na sin Wetland Church, kipelsinge. Pastor. Good job. Good job. Kulo love win masimid na singkat. Kulo may kulgat tiga daksa pila si nayog kuliaski itwaski alu. Masimid kaklo ngayon tayo na malalam sa expansion kumait ko man selection na darshingi perlalos kapinye maganelos in ganrela pinchak walos magati akleno yeko. Kung kulo malam sin question inye sponsor and with that woman. And we've been cash magarin dili nadasingi. Kulo malalap ke mateng no singkain. Para na maganos nage interact with dili nadasingi. It's not easy to naita langon because parang mukle mga kasiyak. Masyak nuan. Magibak kulo malam sin parents on. Parents on you guys are doing very good job. Che maganos na si Derek Anderson. Pinne pagka alil us ke kata kupla gas kata kupla rela. That is not the point. Supaya praising lang was in kain liya o yang that is the point kain kala mga maganos na si God ka Jesus Christ. It was pinne de kasla. Marsla was on na yoksube. When I encourage parents and even they're not already maganos. They are spent que matwalos. Kulo na si Mike ko ngalien na pa there's a lot of improvement que tarik na dash ngay Kalwen lalosa. Ala na yok even though they're gaslu English si beko siya ang sige kayo sin ganora lang ngali buwan beja para ni ke besi ala na kaksakin Mike ko ngayok na singat ke Rela o yesi ngayon din ko hindi tarik na dash ngayon ka mo pa ito. Kasi tarik na thank you very much children. You guys are very, very, very excellent. Your parents is very proud of you. But you know what? You know who's proud of you most? Lord Jesus Christ. Thank you for your participation. Okay? Masapla siya ngayon Kibos nila kalo siya masyadong ng rate na even kat pinitari yung kalo. So when cleanse up lang God. Hook lang ako hindi. Pawi cleanse up i church. Pawi cleanse up i tawi. Pawi mo ko'y gumising ngayon. And I'm just hoping I can see some of this kibay fashion. The long lot na si was pinrap mga singos nga pindiya. Dila, lang silang ka. Hari lang mga lang. Tamat nakta. Ay kataski kaput program la siya pange. Asham do price na safta ki program la siya. Basic ngay sang na sale sponsor lan that was shit. Preston lan that was shit. Ay Hello, Bella. Along si we Kalwen kaksakin kat ke mola kok mola shkaywa. Kula malalap na silke we got. Kaya naksa fila finchak lashke program in Kalwen lasho. Pashay kula mo kay fanna. Yok na sin kat. Asin might call. Asin parents talik special natos ng ke palai compare ko rela lalos ke Kalwen la sa ke matagan tin lasha lewi kakse bela glo ke ligas lahat ko nakfashi finchak se ngayon kay rela kota se mit la ke Kalwen ke yem singa
Ay talash masikyat ke plan pelsen ko tileye. Postpone yan ni ke pelsen ero. Mana kayo wakan na kaya dito. Ako gifal. Sinil sa mga sige kalan sa pala. Pero ke mga nga kakalin basta lasha. Moit ko lan church lasha ke isya na ko kay fiangin ko in rela fin chak silash. Kalan taling natuwo sa in rela Kalwen lalos bisinga. Gala lupe in kain schedule yaki. Nagisipin los supen kene in kain second langan. Yoki nga la sin kain makilenos ke malos ikes la sin ka nakfali ke bensa. Akalen pe may nakaywa na papa kuloki ni taliga ta kalutut kawen tan kayen pe los sitio may rules. Ano na lalos o ko bising ke bensa ngayon maki kasha lowos luti lowos na selos. Pero congratulations pe na si Wos kay mga Australia in kain. Totayan talig na tiwos sa na kay mga fins sa kiya. Asin talika, nawala pasta in vakula malap, kakserin ka at kipalay, kapasana ka magkasla, ngala wala losin ka limo, yok kapat, kay Kalwen luo matari, Kalwen igas mga tresafla. Ala yok ik lalalot, rakat finsa ki mo in pange, magat faske, ik lawo, kren ka in kap na lang, at afalta lang na ki, oyama, kachuk ya karoke kalmata ke Jesus ko sa Teste sham logo ang ke wala losin ka inaklen pe but ko na papa ma lo taylos ekin went to the senior school elos sa pas bisinge tani oingen alal fugi mo non ka lo sa mudla Preston sponsor tingin ngayon fico Pastor William Kongashkat akin si William Kongashkat si mga ankunin. Dapat ini kegus suka nanti nak ide sumi di wajah mau tak ide. Tapi ni pergi ke sini. Betul lah semoga teman-teman sudah matang suka mau tak sudah nak jual ikan berkata ber. Kalau saya betul lah pergi ke awal sini. Sudah memang suka sila in magmamagi na sirte ke wala ben ne pinipet cool inga ben the long beting nader ke kamanyen gatal lo ke besne umwela los akay realos sambalay sangan Mr. Silos panan los rala magnelos ke besne o inge malang asungang dal ula malang asungang taplen kat sunin dipse regard makal niya sirte Logan na kuma akademia asistat ablen gabingan titre bestige ro main ek deka sudan dal akin siwo lang istige bede remte main e main na besia ka try ba kuda na ju credentials mai lang la try amen Gamala pasta Ese ngaite Pralan lem Intikri ara pralan lem lasha and lang sipen na siya lapel singenis katashi pelala iway bes pasyata kayo wine sang kilo kaksingat ki mo lash kita klen la misla wone ki pe ausing awi pasyan sponsor Preston Alemanita pe in fact kulo asum ne papa mit kol Yoki na talig shiship. Kilusin pense nga life ngila alak ya fu pense. Akishpin anak ko lowos atap tapi lowos posisyon lowos pakfaship kemsi katkalan kemsi ngin. Talig medik ka pralang lay ma ay Rick. Katira God is good all the time. Okay? Along sa may nakawin lection ni fakat pradam din. Ilan ko na? Okay? Abaz. God is good all the time. Wait, lection ni. God is good all the time. One more. God is good all the time.
Gamalap, kat kini Brother Lim. Abat Masyeng Show.